Tamo, teh yang buat iklan yang jam. Oh, iya biang tambah masuk sih nama ngapun kampalat. Boleh kita jam. Itu ya nak. Dia nak pergi. Mau dapat ni. Biar hilang perintah pergi. Oh ya, ide sisa perlu bisa juga. Bat ladang itu masih leran. Nama ngalong bro. Boleh belajar. Itu baik. Kayak gini. Kadur ketat yang kering tu baik. Yang sekali pasal. Mereka yang ngelih langsung ngepis. Ada pun baca? Ya suka sampai. Ya. Xong rồi đấy. Radar, umdai kunta. Henry, ngabun jimut jimperkan. Namar, ngadon lainut kilong. Tak keng ngan pendam tu aja jengmut lemah pi yang kompor long bije. Ngersuhun jerut. Kumta kan kurang besar. Kayak pen kusai, lada pipe nyuksa kum yang namar ngabun kilok. Kat sebangalet ngawan ngam juk slai namar ke ngamangan kam penbiang kilok yang Kadai kata tambah alek kumno kain ladang ayo hilok kibaduk ngana kamjan jar susu ngahap ban pesai ki kam dai kumta medai banwat de kilok ki baruspa memdan kam ban pa ki lekin pa kelama ki me balai ngambit ngabiang namar ngalek da kata kadai sha ngangai ya me kumpur lok bije jonga. Very good. Kumta kan dai ban long kan mentoy ayu me ban bu tang gawe galok bosan ngut rungut kenang ban menyo jing mentoy le dei. Hoi kadai sha Balai men kuslai ayu
Lada medan kena ke problem? Call ya. Ya nak, banyak. Ya. Kemi, balik train nak. Pa, bila na sa? Cantik siya dah itu. Hai, kembali nak kan? Kemi, si Bet ngamlap dengan yang nama ngabun kamu cintrai. Nalai nak? Apa kaya? Ngamot bengkeli pik pa pitreh kumto. Oh, Kemi. Ngatrai kau company, nalai nak? Bye pa, love you. Take care. Halo, sibit mana yang am? Balik Kemi, masuk pelab ha, film ta. Am, malah terus kan pa. Nomor bandang suara rapi sayang ah. Ngadan kam, Muhammad lejeng lele syai. Oh, tu kan aku bisa kam pisah. Oh, tu. Halo Kemi. Halo. Pernah pisah set Kemi. Ngadon kam pisah kerki pala racing tray. Oh, tata. Soal sini ya. Oh, tu kata. Kawan siap kata. Kau apa? Pirawan?